Haut drinnen eng 10 vun engem Film Hellriders, postapokalypsche Western an hunn eng Stroossperre gelos zu Belval fir so seg Art Stau ze simuléieren, wo d Leiit einfach en Auto stogedossen Wäldennergang. Dat si 10 immer haut rein. Geschicht hunn Hellriders ass dat spielt Wäldennergang ass eng brutal Gang, die sech Hellriders nennt. Gesellschaft ass total kollabéiert, gët kein Gesetzer méi. Also Di as a Wee an déi iwwerfallene Bunker, wo Politiker dran ass an sie retten just 2 Bowen do diese Liwelossen, die der Mombren an ihrer Gang gin, wo daneben davon her no von den 2 den drente Sticker zum Held für der Geschicht eng Messias Figur fir Hëlle bei der Tisch eng Hoffnung fir die an Überlewen durchstellt. 1, 2, 3, Action! Mir sinn Renegade Productions ass enger SPL die po Kolleggen, de mat de Steet Summen gedrängt hunn. Mir man Film op engem semi-professionelle Level, wo mat Leiit net kënne bezzule, wo man Sponsoren hunn, sinn Lätter Leiit Schauspieler, die net professionell sinn, die awer schon gut Englisch schwätzen, de Film op Englisch ass, an die awer schon gewisse Erfahrungen trotz allem hätten, minn een offizielle Casting gehät. An ja mir machen no de Film so gut wie geht, man da all de Moieren, die man hunn. Belval ass einfach vernëch den immense Look. Pass natürlich an déi Zucht vu Geschicht gesäit alles bësse mi Futti aus den postindustriellen rachtege Look do wennnech knachtech. Dat gesäit einfach immens ass, wie wann du Krichgrad passéiert. Wir muss natürlich wësse wie en Kamera clever placéiert fir net onneg Sachen mat Dr ze kreien. Me da kann en ganz flott eng so postapokalyptisch Welt no Weltënnergang kreieren oder simuléieren.